ثيدي دي توالين تيكو 5 ثادي وينيث نوسا غنروح غيون بونغاز قبايلي ذا مسناو يسعى غطاس نتشاشيين تزوغا ذا سلما ذا سدوان ذا غن ديون يقوران غطاس قبايلي تغاف قبايليت وذا غن سوي توسن اوغار داغني ذاك ذا الغاز امزوارو اقبايلي يديو سقلن القران غاف قبايليت أنا واحد ناوي يدرس يسقسين في الشغل كي يبقى سينير الدار رمضان منصورة الزول لك الدار رمضان الزول والله لا يسوان رمضان في منصورة اسمي سونسيف وين اسمه نخف كان نهار ساتا فرنسيس حواس وحس رمضان وحس رمضان كيف الدنيا ذا سلماد لسداويت إسرائيل دغا ثكروران على الشيمي داغن يسعى غطاس يقوران قبيليت نروح يقص القايته في الشغل كير تزوران سينير رمضان او يفان دينير ذا نواف رمضان في منصور عندها قلول عندها يقدر شي خدمه كثيره سمتا كاين كما تفدلتي وسميش تزيفل تدلت مولود فرعون تدلت فاطمة منصور كي ما فاميس كي تكشفلتو فاطمة منصور دي مس جون امبوش دي مس ايفيدامون انا مارغريت طاوس عمروش يسناكم الدم تني تدلفيو غريغ دي تدارس سينا دي كوليج تيزيوزو سينا دي ليكول نورمال بوزريعه سينا كان يلبس باري خشمغا ليكول نورمال سوبيريور سا l'agrégation de Paris à l'univers de la Sorbonne. Sima خشمغا الجزائر c'était en 64 خشمغا الجزائر ولما ولا تخدم على الكازينو خشمغا الجزائر يوكل العاونه ثموس خشمغا تسداويت من الجزائر خاطر ولاش ماضي ولاش ماضي الجزائريين يزمرنا الصغران دي تسداويت سولني في الجزائر خشمغا يميرن. Voilà, donc j'ai répondu à l'appel immédiatement. C'est le doyen qui m'avait écrit. Et j'ai préparé ma thèse d'État tout en étant à Alger. Je faisais des allers-retours à la Sorbonne et à Alger. Et j'ai passé mon doctorat d'État en chimie à Alger, mais avec le professeur de la Sorbonne qui avait dirigé mes travaux. C'était d'ailleurs un grand événement. Le premier doctorat d'État en chimie préparé en Algérie, soutenu en Algérie. Même le ministre de l'Éducation à l'époque était venu assister à la soutenance. Oui. soutenu le doctorat de chimie de l'Algérie. Premier doctorat préparé et soutenu. شو سبوس إذا ضربت كين 67. يربح كملت دنظن. Ma carrière a toujours été à l'université d'Alger pendant 30 ans. الأخوة دي فرنسا غطاسك غير دي فرنسا الصغار دي الجزائر اللي غير الصغار شحال لي زيتيديون صغار متيون ولغديناتي كتابين الشيمي سيني راك ماشي ملي نروح على فرنسا سيتي لي زاني نوار ان 90 تنطفيو الترميث ثرو لدار فرنسا كي ميرن بغا الوقت على الروترات بغات كشنو دو بنانيكا تاع فرنسا وانا ديك موت خدمت توت ما كارير خدمت سنيت موت ميم باغي الروترات وزير انا في كانيتي معنا توت ما كارير سي فات لبا شو سبوسيت بور لا روتريت تاع رمضان شو سبوسيت بور لا روتريت سميت نروح تاع فرنسا 94 تشيني شو سبوسيت لولو ضد رمضان شو سبوسيت لولو 1937 83 يسقسني لا عمري
مقل أدى رمضان اسميس الشفيق دارني قبل نروح في دليسن فاني تخمض سقباليت سقباليت ويفنا تسمكتيض إدليسن إثوري ذا كان دي توسنا كنتو لا شيمي أشكون كيني اللي غدن الماد كي الدنيا كان زفت مزيكان ديال 83 84 شي صار لا شيمي إلا نكريت كتاب لا شيمي جينيرال سي ان ليف دو ريفيرونس للمد ذاك الملان او يفنا دينا شو تغير ذاك كي قلنا كي توسنا لي سيونس مي وياك انا ولي صار عندي في السداويت اين صار يلزم هذا يلي هذا جديد الى قد يف دي ميثود بيداغوجيك ادابتي et j'avais des méthodes pédagogiques originales. C'est pour ça que j'ai sorti ce livre. Sous forme تكتفي خاطر زريق في الساعة أين فان المدن. Dans l'intérêt des étudiants. Et le livre, il a eu beaucoup de succès. نكيني رمضان كي دينا كيوتسدنا وكي كي تولين زعما كدينا تكتب كاين كيتحمل لا شيمي وتحمل يعني لي سيونس دو فاسون جينيرال اشكو ثوريت دو فاسون تري بيداغوجيك يسهل تتبع بنادم يسهل هذه تروحوا كاين سي لا شيمي جينيرال لا شيمي اورغانيك دو فاسون تري كاين فن ميثاط تقدر شنيا صحيح كلمه سوغا أدى رمضان نروح شي حاجه شويه سينوني غير انا نوكر التقبيلي تخطر كيني منا وتشري ثم ظهر الدعاء ديال الوقت وغتقبل توغا تساوي توسنا لا تكنولوجيا كي توغا التوالي المزاكي ديال تنكران تدون الوقت شكون نتسبقوا لهم فيها تقبيليت دماضه لكي امضين البون نيميريك لا دغا وين توسنا التكنولوجيا سومثا ثغاوي فن ادني قبل ان نروح السلقه فاني كنت نضيف قبايليت ذا شو تمغليني كفاني دي تسدون لكن مين بضغار كاع في 1994 ولو جرحة خاطر الميران الحالة نتقبايليت صعبة طاس situation du Kabyle était dans une situation dramatique. Les islamistes, ils étaient sur le point de prendre le pouvoir. إميران سوفا ديوس نكتب نكسقداش هذه بارونتيز نكسقداش شرب أولا يدي كان سي تعرف تم كتاب قال خير هكا خطر دابا ولد أشكو خطر تم سلايف ثم كانتي ما تتساوي اولا سي تمسلايف النظام نكون في غير ذكرى اول مد نبوسي تعرف نغسيت فرانسيس نغسيت مسلايف النظام لا سما نسن هنا ثاني يتكتب ادرس الساكين امس والو il souffrant l'armaton des Caraïbes mais c'était justement le cri du cœur. La situation, c'est des problèmes dans lesquels je mettais en évidence la situation dramatique de notre peuple, de notre civilisation, de notre époque. Et alors, c'est des cris. بس بعدك دير رايون رايون تترجم même في السوق Francis, par exemple, وسهيل وين يتنادي نغزان يرزايل الظلام عن درمات اليواس فاروخا في صداخي شان ديك خربن ولان يرحام ومزرو يخساس عن عار القرن لسان عف بوجي الفان تشضعت كزما خلاس toi qui recherches des ossements dans la pénombre, sais-tu que le jour se lève? La quenouille a tissé un vieux linge, aux fils entremêlés,
d'histoire désespérée. Autant de cultures, je te prie, porte à l'orphelin exilé, à sur lui un soutien sans faille. Voilà, تنمية donc, الضمضان تنمية vraiment le temps de la misère, quoi, le temps de la misère culturelle. بالصحيح. Par exemple, le livre game, à toute souffrance, c'est l'armaton, même il sort l'impression. Il l'impression. L'armaton, il n'a rien payé. Voilà. اشو سكوتي دفاع الضمضان 96. 96 دمزو اشو ديالنا نمبود اشو ديالنا نمبود ومن بعد ديالنا ندواكي. اوكي اسفرانات زيك الا كيحكوا دا فين سرا فاش يحكوا الضمضان خاطر تواشلتي تجد جدا نص إما تشنو تعني سفر دي تدارت دغا دمغتني داك 400 غير بويغ ماشي يوان ماشي بوغتني وريختن ستلاتينيث وريختن ستيفينا تنمير الى تيفينا بدا تيران جدود النور تنصليت فوالا تلقي دونك سفرنا تزيك دو السين معنا غاشو تساعدنا راه alors moi qui souffre c'est vraiment complètement donc un compte d'auteur un compte d'auteur et on a fait du très beau travail dans chaque page on a mis des images en filigrane de la Kabylie soit des bijoux kabyles soit des bijoux kabyles تولي مليحه تولي On a fait du très beau travail avec mon épouse. Donc, maintenant, je dis 400 exemplaires et un libraire d'Alsaïr. Maintenant, on dit que ça, il y a 20 ans. J'ai envoyé 400 exemplaires. شو سكوت يدفع ولد سكير Alors, Wagia, il ferait peu de temps après, 98. 98. Okay. 98. J'ai même présenté au Salon du Livre à Paris. Je suis allé au Salon du Livre, mais là, je suis allé à Mouklen, mais pour ça, ça n'a rien à voir. C'est une grande taqbaylit. C'est une grande machine où les français, c'est une grande يسفر غير الفرنسيست دغا الناس تبحير بحال تتسعد دغا الفرنسيست دغا سوفورد ويا يسفر غير معنا ريخني quelques années après ريخني دارت فرنسيست تولي تسيل جهه دابا هكذا سمعت على التيتر يسفر انا تزيك بوام كابيل دون طون هذا صح الا فوالا فقيت سمغار في كيما je l'ai mis ici. Et j'ai mis un CD qui l'accompagnait au guide. Il y avait un CD qui nous a signalé vers la taqbaylit. Je me laisse passer le CD. Donc j'ai fait de la poésie à la fois la poésie ancienne, je ne suis pas auteur, mais en français c'est de la poésie qui m'a plu puisque je l'ai traduit moi-même. وكي الضمضان وكي ضد جزر ويسينا la deuxième édition. Exactement. Est-ce qu'on enrichit ترني ذات السفرة ترني السفرة هي فورمي اوكي ترني السفرة اشو سكوتي دي فقط الضمضان en 2010 sur YouTube. أجانير Alors, Ayanir, donc il faut en 2001, donc Phil Wagel Nadarmatan, est très très engagé, vraiment. C'est des poèmes de lutte,
J'ai rendu hommage à Mouloud Maamri, j'ai rendu hommage à Mahtoub, etc., etc. Donc mais la richesse de la poésie kabyle ancienne, une richesse extraordinaire. Il y a des vocabulaires très très riches. Hein. Par exemple, les soins qu'utilisent les personnes contre les maladies, chouette. غير شويه افروي غير افروي الرفاف هاك الرفاف اللي وين في إيميون سكودو الفيفاف حرارة مرارة نغاز دا شوي دواء ناني دواء تيمس تيمس مسنون يتكسري دينو وكسوم تكسر كثي وغروم تكتشيبي النعمة تكسطلامي تسيا تسمي ذا وكسا أكمل عرس نبيت الصحابة كتسمي في خاشو البلا la blette blessine. Après, il y a tout un truc qui revient, qui est un refrain chaque fois. Le blette blessine, العين تطوشين نغير التزكيوين عين هضر يلساون عين تخخرن تولن مثل لا نتسك سميلا البلاديك سميلا الهلاكيكس عين توما تاغ بريديس تيفا تدو دبابيس من أديلي دي العقليس سوحني كيا جبار يخلقني الليل والنهار يخلق الزيت صغار يخلق في زيد الدكوار يخلق حقول الاشهار صحان ما تنجبا صرف لي كان المختار انكرويابل تقبلي تفاخر اللي تري ريش الوهايم ذيك وين ما نحوض ذيك الزداخليس ذا كراو ستانونسيون ماشي كان ذي البحر ذا كراو ستانونسيون. Donc tout ça, j'ai essayé de le traduire. C'est pas toujours facile, hein. C'est toujours facile. J'ai essayé de traduire ça. كمل كان الضغط فاني تكتبي نكير يسينا كين يتفرنا الزيك اشو ديالنا من بعد. Alors من بعد وكي وكي اسيزغك الشاب يلحق كي مليح حد رمضان. يلحق معناها malheureusement الشاب il a arrêté l'édition, donc il a été repris par Zeriab. Zeriab aussi a fermé sa maison d'édition. Je l'ai vu sur Internet. Il est disponible dans Ayamoun. Ayamoun أمر مزداد إلا أمر مزداد إلا. Voilà. Donc je l'ai mis dans Ayamoun, donc maintenant il est à disposition de tout le monde. وكي يساعد معنا تمقرنت. تشيني غدا رمضان شو كيش قام تخفيليت ماشي دا صور دير اكيد تسفوض اذ لي سنيكس صغورك يعني مثلا النوض وتختصر يعني واسمها تنزل اكسيتيرا لكن تبغى تفكر ثواني تقباليت سي فاسون دو دير خدمت كان ود كان تخدم. Voilà. Donc Amaoualagui, c'est très très important pour la culture kabyle. Un galou de quoi? Mais tu n'aimes pas vraiment. رمضان وكد نوغ الغوص القايت الفاش كانت نجد نوغ الغوص مشاوي فاند مسلاير افكتني تمشطوحني طوغيض في لا كولتور. تيمونياج وكين فاش طوغيض من المي ديفور تاكارا. وكين يفقد زرياب. Il y a 3 ans, 4 ans. Il y a 4 ans. دنقلوا ماطين. كذا نقالود وكذا نقالوينك هنا. وكذا نقالوا ماطين. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis dedans le contenu de toutes mes conférences. J'ai fait plusieurs conférences. Hein. Plusieurs conférences que je peux. La poésie kabyle, la transcription simple de Tamazirt, l'enfant dans la société kabyle, la première traduction du Coran en kabyle, la culture orale en kabyle, l'éveil de la langue berbère, renaissance de la culture berbère, poésie kabyle ancienne, témoignage sur Cheikh Mohamed El-Hussein, etc. Il y a aussi une pièce de théâtre et de la poésie. Donc tout ça. Et il y a une autre partie qui est sciences et technologie. Il y a des articles sur la recherche scientifique, le transfert de technologie, l'énergie solaire,
etc., etc. Il y a plusieurs choses. Il y a même un brevet d'invention. الدنظال عندي زمان نفاوذ لي ساكين وني فانا تيغاران عندي زمان ياف هذه ثمورت يتفرجوا دي ثمورت وقدي ثمورت يفضي ثمورت يفضل زيرياب. Zeriab, c'est une maison d'édition qui a fermé, mais je pense qu'ils doivent avoir encore besoin de saison. Zeriab, de la culture. Exactement. Quelque chose qui est intéressant ici, par exemple, un exemple, je pense que ça va peut-être t'intéresser à propos des Berbères. Comment sont jugés les Berbères par les historiens? Il y a Ibn Khaldoun qui est vraiment dithyrambique, noblesse d'esprit, etc., bravoure, pompilipon. Je passe. Et surtout, deux choses. Le général Bijou, c'est un Bijou qui a fait plusieurs opérations pour la colonisation française. Il a porté un jugement significatif qui est le suivant. Si dans une chaudière, on avait mis successivement une tête de Phénicien, une de Romain, une de Vandale, une d'Arabe, une de Turc, avec une tête de Berbère au milieu, toutes ces têtes finiraient par fondre et disparaître. La dernière seule, sans doute plus résistante et plus dure, serait restée intacte. هو اللي كيغات ما امثله كيدينا بيجو في القبائل لا في مزيغان شو مثلا incroyable. الدنظار Il y a aussi لكن يعتني مثل دي فن امثله كي شكون ديالو كان كواوال بوك دي قارن ثلاث لاين ياك نجرد حتى ثلاثه مزيغ نهار مزيغ دي 30 تروح ثم صيفين تروح الكراكني اونسيان يروح كلش ثم مزيغ تاع 30 مزيغين مازال يتفدد لكن يظن نتيد بيجو كمل اولي كدا رمضان هذاك درنا le philosophe Jean-Paul Sartre, que tout le monde connaît, il a contribué à ces hommages en composant deux alexandrins à l'intention d'un ancien membre de l'Académie berbère, M. Ahmed Belabès. Ce monsieur, je l'ai rencontré, il m'a raconté l'anecdote. Il m'a dit que Jean-Paul Sartre lui a écrit ces deux vers. C'était dans les années 75, c'était l'époque terrible. Pour l'encourager, Énéas, courage, enfant déchu d'une race divine. Tu portes sur ton front ta superbe origine. Jean-Paul Sartre ده فيلوزوف فرنسيس مقارنة طاس إن الدولة ما كاين أي ونكني هم الناس n'importe qui Jean-Paul Sartre. Voilà. الدرمضة Oui. أو يفتوغا كد قوال فنت بلي تمتوسيك تا فرنسيس باش تحمل تا قبايليت مازال كتدار مازال تدار تمتوسيك لا تدار pour la forme en 2016. Pour la forme en 2016. كم يتحمل كم يتحمل تقبايليت نسيت كان حملات وما ترتوه نضاش في تخدم في تقبايليت تعاونيه يقول لي كتابي نبلي تعاونيه طاس تعاونيك تعاونيه طاس اسمي سدان اسميس كوليت Colette. Son prénom, c'est Colette. Souffre d'une كتاب في الجزائر chimie organique. انت تدي سفران. نسيت. صافي كتاب ماشي تشدي سفران شيمي اورغانيك شنو سفران شيمي جينيرال. او سمعنا في سميسي ديفور. في سميسي ديفور. اسمي لو نون فامي كوليت كومون. Paulmier, mais au Serré Smith, c'est Paulette واحد. Je peux deviner باللي dans سميت لي هذا الماء ديال سوربون ديال فرنسا هذا يتصنض ما كاع. ديال الملان. اتلام ديال الماء ديال سوربون واقيلا غير. إلى سوربون إلى سوربون من الملان. ابري تزوج ديال شو سكواس كاع مقام.
نتزوج دي باري en 94. هي سي 94 من اللغه العربيه. ابري تسمى الجزائر تكمل مثلا هاشم ديال الجزائر الدنيا النونيه. هذه كمل الدنيا المغرب. رمضان تسمى كاين وقال لك غادي توالين ذاك كي تيدير رمضان يتواشو داك فاطمه منصوره ام كي لي فاطمه منصوره مثلا مارغريتا وسامروش موهوب جان مروش ام كي تيلي فاطمه فهمت التواشو تاع منصور مخصص donc كنا دافع le tronc commun il faut moins 2 ou 3 générations qui nous séparent. خاطر التواشو تاع منصور مخرس قريب نص بودروم ذات منصور يفدر لنا. تسمى كي رمضان وقال لك غادي توالين دارني لكن رمضان ذباس نسناف تلاوين تقباليين يسعى مازال طاس ناديه في الملكه وحاس او فين غادي تحكوا لك في الست. نسنتي حملت تقبيلي تاع المزيغ حملت طاس تقبيلي تاع المزيغ mais نسنتي elles ont fait une carrière de médecine, elles sont médecins spécialistes toutes les deux. Il y a les radiologues, elle est comment on appelle ça, s'occupe des enfants. Elle a fait de la dermatologie, après elle est devenue, elle a fait une autre spécialité. En tout cas, elles ont chanté toutes les deux. Elles ont sorti un CD chacune. C'est travaillé. Malika, elle a chanté les poèmes à lire. Elle a chanté au dire. سلامي ولا عيوني ناقوس سلامي ولا عيوني ناقوس يا فروخ الناس Nadia, elle a composé elle-même des messages très, très, très importants, parce que c'est une fille très douée. Elle a consommé des messages pour la culture kabylie. L'un de ses chansons, c'est Tzamazir Taïlir. Ou lire de Gini, ou lire de Kha, ou lire de Drer, ou lire de Bouva, Tzamazir Taïlir, Tzamazir. Je ne sais pas si tu l'as écouté. سليغاس رمضان سليغاس تازليس وزاليس هي تاغنيت ما حد نستعفو شي طاح تزليس كاين شنا ناديه واحد تنغرون واللي غادي يني واللي غدا القاها واللي غادي يني واللي غدا القاها ورا ليه غدا درار ورا ليه غلوطه دوحي وذي الفضنا تمازيغ في الليل تمازيغ في الليل واللي غدا الشتوى واللي غدا نبذو واللي غدا سمر واللي غدا مالو جرّوضا سارو تمازيغ في الليل تمازيغ في الليل واللي غدا الفاكية واللي غدا ليليا واللي غدا مفويول واللي غدا غيميا لا قال ذي فسيا تمازيغ فيه الليل
ورا اللي غدانير ورا اللي غتمية ورا اللي غدانير ورا اللي غتمية ورا اللي غدا النار ورا اللي غدا كوفية ذاسوم ثاوذينية تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غتمدح واللي غطاح الريف ورا اللي غتمغاث واللي غتلمزيث اسكي غطاح الريف تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة ورا اللي غدا صار واللي غدا سطا ورا اللي غدا الفاس واللي غتانينا في حلفي منا تمازيغ في الليغة واللي غتغرسا واللي غدا النهار واللي غتغرسا واللي غدا النهار ورا اللي غدا العطا ورا اللي غدا قلبون صدغة غير العيون تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غزكا واللي غيغاليا ورا اللي قفل واللي غيلينديا يا لاسيات سيليه تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غدا مسلاي واللي غدا قرايا ورا اللي غدا حضور واللي غدا نسخة ذا والد منها تمازيغ في الليغة ورا اللي غتمرات ورا اللي غدا زرام ورا اللي غتمرات ورا اللي غدا زرام ورا اللي غدا صغار ورا اللي غدا سلن تفثيل ديال ولن تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غدا ثراس ورا اللي غدا بريد واللي غدا شناي واللي غدا شويق ورا حوايج غار فيه تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غدا الباكور واللي غتي فرت ورا اللي غلاجور واللي غدا قاعت لاصلي وتيفت تمازيغ في الليغة ورا اللي غدا خام واللي غدا ثمو ورا اللي غدا خام واللي غدا ثمو ورا اللي غلا منام ورا اللي غدا هاكو واللي غدا سافو تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غدا سحارث واللي غدا جبارث واللي غدا شطارث واللي غدا مرابط يفوض قباهات تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة ورا اللي غدا مان ورا اللي غدا المريض ورا اللي غدا مان واللي غتي سلفيا ثعرقات مسلمة تمازيغ في الليغة ورا اللي غدا زروت واللي غدا الياقوت ورا اللي غدا زروت واللي غدا الياقوت ورا اللي غدا الموت ورا اللي غدا الغوث روحي وتمدرث تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غدا فرح ورا اللي غدا دريس واللي غدا ضبال ورا اللي غدا نزيز اويت فنك نفسيه تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة ورا اللي غدا الحرام واللي غدا الحرمة ورا اللي غدا المقام ورا اللي غدا تنضى يتوفى وعقا تمازيغ في الليغة واللي غدا الغلا ورا اللي غدا الروس واللي غدا الغلا ورا اللي غدا الروس ورا اللي غدا الجامع ورا اللي غدا الناقوس الدنيا ذلوس تمازيغ في الليغة تمازيغ في الليغة واللي غدا جديث واللي غدا قبيليث واللي غدا قرثيث واللي غدا صليث
صفالي وبيه تمازيغ في الليل تمازيغ في الليل ورا اللي غدا ثلاث ورا اللي غدا زواج ورا اللي غدا سلاف واللي غدا هكواز يلسي وذا مهراز تمازيغ في الليل. اخلاق نغلد ثم الدرمضان ويوفان أضحكوض نحتو سنتلان كارو أنو غالا يماذ القرآن السقبايليت تشي دام ذاك مزروي تشي دام زوارو يتيدي تقلن غا السقبايليت ياغنا استخدمض سين سكيلن ثلاثينيت هكذا تيفينار تيفينار غادي نض باللي غدا مزروينا تجديت ثلاثينيت غادي نض تمغلي غير الزلاف هكا غادا نظام أثني في تسعة يعني يسعى هذا الصيغة سيدي إلا دوسير يدا ديال دوسير كما إلا يون ويسينا هذه غرفة تقبيليت يزمر هذا يحفظ فيها هذا يحفظ سيرة ثلاثينية تاكل سيرة اللي هذيك تسنافر أمكان فوالا نقول ذاك شحال يزيان تشبح مليح قبيليت تشبح ديال لا حاجه نتوذر اما التسنى اما التكنولوجيا اما الدين اما تشبح مليح قبيليت الدرمضان وي فانا الدرمضان ديني ذا شو لا ميزون ديديسيون دي سوفر نواكي انا خمبو تزغي يوسف نسيبي هدي سوفر زرياب الزرياب دخل موسيقى الحياة يوسف ونسيب ديون وموسنا ودارنيا ديون ومارون ديون بونغاز نتوسنا تواسنن طاس الى نسيد نمهال او بي يو شفيغا مساكين او بي يو سي يونيفرسيتير ما كان غدا نضال هكا كان يفرض خموزي زرياب بيكس الحي وغاز نتوسنا قبيلي يوسف نسيب ذوين يوغان طاس كاف قبيل غادي نتسع لدغا نتا ديوران نغيد ديوران كا ياك تيزلاتين سليمان عزم ديون يبوزيسيون يسمى سليمان عزم لو بوام داغنا كاين يلا غدا نمهال قبور وقالت مسمى او بي يو اوفيس دي بوبليكاسيون يونيفرسيتير شويه غادا مساكير يا كوني دي سفرنا كني دي ليزونيفرسيتي الجيريان نتا تيني تسوفران لو بي يو كيان ديال الوقت عندها تيكيتا كتروح تفكم سلاي يوسف نسيب دغا دوغا لاغون كما دوغا كدا رمضان ويفنا تكود ذا شو ايوا شو كي جات واحد تقلد القران القبايليت هناك دي 90 عندها دو لا شين 2 نمسلي كاف تقبايليت مش تقبايليت مش تلحم بزاف c'est en 90 نغسل الجورناليست نغس أوفان أدمر القرآن تقبيليت خاطر هزال نتمسليت داين يتوارون ذيكس la valeur d'une langue est ce qu'elle contient comme écriture. Ce qui est le plus publié dans le monde, c'est la Bible. La Bible, c'est le livre qui est le plus publié dans le monde. يغسل مرتسيلي بلاد اللي يقرأ نص قبيليت إذا غاشي نتقلبن هذا غادي تقبيليت. J'étais loin de penser que j'allais le traduire moi-même 16 ans après. 16 ans après. أشوي دونك يبونا تدير مع القبيليت هذيك اللي الصح اللي كان في صورة مزورة. في صورة مزورة خاطر ملكة يوسف سيدي تبغى تشنو le cuménisme, c'est-à-dire l'évangile, le Coran, la Torah, تبغى تشنو ديال الكل. غادي ندير غير تقبيليت الفاتحة, les premières sourates du Coran les plus courtes. Enfin, en fait, c'est la dernière. وفير ما درض القرآن تقبيليت ذو زين دم الحان
C'est un plaisir à écouter, c'est extraordinaire. هذاك دغرا ما وي هكذا غير شطح هذا نظام. تعجبني ما غير شحال اختي الزوجة والله اختار تعرف انت خاطر غاشي اللي غالب عليا القران يفضل تستعرف خاطر ربي حمل تعرف ودينا حمل عرفت خير المسلمين Donc ربي لا خاطر لوجيك دي كو ربي تتليك ذا غاويس. Je n'ai pas privilégié l'arabe. Il يسميوا عربا يمردي فوق القران يجلس تمسليت يظن تقبل معنا خاطر هو ودي يكون الا تذكر القران كمل. هنا كنا غايشو شكي كانوا في غير يدير زعما قدموا شويت غير مسلي غير سي يوسف نسيم يعني ميران سي دونجرو دو ترادوير لو كورون كابيل دير عيونك كيزلو خاطر في القران خديتي ميران لا بخير مي هي با كسا اسنجا على ريختي دارت قبيليت ليديتور اذا فهم ليديتور راك تسوف القران امبوسيبل. لا فالو هذه ديتور كابي لا كابي يوسف نسيم القبيل هو الدربي قبيل البلاد ديريس واه يوسف نسيم اكيد القز العالي qui a de très bons contacts avec les gens et en particulier avec le ministère de la religion, le ministère des الغلاف الدين. انك هكيتي سينا نزار هكا اختي شوي قلت لنا الحمد لله دي الغلاف تاعين الدين dans ce ministère il y a des cabines de valeur اللي قبيلين بصح ما يقلي نستوى قولنا هو مش انا غلاف الدين ماشي قبيلي يورا يزدي نسيب يفقاز تبرز باللي مازال راه مزكان الاثنين غادي مسؤوله الدين الاسلام اتفقا الناس يهمي الهواء يتخدموا دابا اسمع سي الى باين لوتوريزاسيون دو بوبليي تعرف اسمس المينيستر كاين اسمس ضمن المينيستر كاين المينيستر اسمس المينيستر ماشي من تولا يبدل تولا وين كاين ولكن اللي غندي غرم الله وين راه دوك فينالمون غرم الله قبليت ولا شغبل قبلت القبيلي سينا يقرزوا صح كدا ضمنتو ما ولاش غير فاق ضغط طاح الزمويت كاين تصوصي اللي كيسقبيليت باش نزل شبح عند قبيليت غاز ديال الحاجات نتو ثلاث قبيليت باغ اكزومبل فلالي استعرفت رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم اتسيتيرا استقبيليت ولا وين يسكي فند الدين وين يتسران كوجي لكين وريت تبيث أفكن يوم غفونا وين يمزولا مثلا واغيث نسن ويلي استهزاين دي تصل نسن واللي بغا كانت مدولين وغذلان دلالين. C'est d'une très grande beauté. Par exemple, Louva. Louva يخلفكا الظالي مسيك ضحكا أغسيني كما يقول نتا. C'est très très beau. الآية كي تنقل تدار رمضان. نسيت تستعرف باش كنا أنظر ذا شوت. إنا أعطيناك الكوثر فصلي بربك وأنهار إن شأنك هو الأبتر. هو الأبتر. أو ذات كنسخ بالي. كان الكوثر. نفكياك سلوفا. إن أعطي نسلوفا غيك نفكا. إن أعطيناك صلي مسيك تضحك. ونشد لربك أنهار. إن صاحبك هو الأبتر. يغسل كنقول انت الابطر نقول رمضان ساسيبوز شنو يسوى مان مخرج رمضان شنو يسوى مان كواش تاكير كتشيني ثليظ غرفاز قبور
يتسكر فرنسا يعني de l'ancienne école française هنا Exact. تروح دي فرنسا des études universitaires scientifiques de la chimie تروح تموت 64 تقيم 30 سنه هكا كي ثوغا ثاغيتي ثيغا تقبايليت اشنو سوا من ثاغا تسيندا مليح باش كلا دي سوق بنادم القران راه تقبايليت ذولا قرا غادي يسن مليح ثاغا ماشي داني سهلا كتشيني غتسينو ام كي تغوز تروح تشمض السلقايت الزاخ القران بودو غادي مسليني كواع انك نفهم بنادم الابطال الكوثر ام كي تخمر باش نفهم باش قبلت الدغه القبايليت وكذا سقسينو هذا سقسي قرزن هذا سقسي قرز مطاس كاين غير ما كيما كيكشموا في السياسه ديال الجزائر وسينا على بيتزا تعرفت بيتزا خاطر في زوزون كيغرب في زوزون كنا نكره ماضي تعرفت ونحفظ على سنقالوس ارسولا تعرفت سنقالوس ما تموت القبائل تمونت وشوفوا ما تحفظ غاشي تعرفت خاطر 5 سنين تحفظهم ما يلاوش هذاك داوي موت تاوش نو ميت كذا كاين يبص دونك شنو السداويت بوم ديري باس يسول دي يسمى السداويت في الجزائر يسول سندا لا ميزون دو بوبل بالي دو بوبل وبالي دو بوبل يسول سندا يخدم غدا ديسكور اشو سكواس هاد رمضان اشو سكواس c'est dans les années ça doit être je venais juste de prendre le pouvoir c'était donc 67 68 mettons خاطر واش كي تخسر غدا رمضان كان نسكن لا فيديو كاين خاطر سعرت لا فيديو كاين نسكن تتوالين وكذا كاين تولين تي كوساك بوم ديال سليمان عازم فاش تدي بو 23 فاقسيت قمقنقر يا سامعين حاشاكم اللي تبغى غازر لا يساوي للقوم باش كنا نخبر بلي سناد يعاون مثلا سناد في ديسكور على ناسيون كمل الدار روح كمل واليك الجمعات يخدم غدا الديسكور وفهمه بونت وفهم غشنا تقول لي دينا je n'ai absolument rien compris. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Le président de la République, je dis non, à l'université, on échange beaucoup à la Nord, et j'avais une de mes étudiantes qui faisait de la recherche, il me surveillait, c'est Cheikh Ntender, j'ai pris des cours comme ça. J'ai pris des cours avec elle, déjà à l'université. Et puis s'est produit un événement, important. Alors je suis allé aux États-Unis, à Denver, dans Colorado, un congrès sur l'énergie solaire. Je travaillais beaucoup en énergie solaire, c'était mon domaine de recherche. Et j'ai rencontré un Marocain qui s'appelle Alik Kemi, qui travaillait aussi dans le même domaine. Il m'a dit, on est en train de créer une institution pour le monde musulman qui va s'occuper de recherche technologique dans le monde islamique. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de venir collaborer avec moi? Ça se déroule à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et on connaît les misères, on avait des salaires de misère, l'université était défrisée, l'argent ou lèche, les devises ou lèche, on ne pouvait pas acheter de matériel, la situation de la recherche scientifique était dramatique. Il a dit, écoute, je vais demander une mise en disponibilité et je viens. J'ai eu difficilement, mais j'ai obtenu une mise en disponibilité d'1 an. Alors en Arabie Saoudite, à Jeddah, pour travailler avec Ali Ketani. J'étais directeur, il m'a nommé directeur, je ne sais plus de quoi déjà, des programmes, je crois, directeur des programmes. Et on travaillait en anglais, pas en arabe, j'étais à Jeddah. On travaillait en anglais
Mais comme j'étais là-bas tout seul, je n'ai pas emmené ma famille, en dehors du travail, qu'est-ce que j'avais comme lecture? Le Coran, dans toutes les langues, traduit en anglais, traduit dans plusieurs langues. Et le Coran était partout, partout. On a fait dire dans le Coran, partout, les affiches, les images, vraiment. Et alors là, je me suis vraiment bien pénétré dans, du contenu du Coran. Et j'ai surtout tiré la conclusion que c'est un pays qu'il faut pas, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. C'est un pays. Au bout d'un an, je me suis sauvé. Ils voulaient me garder plus longtemps. Au bout d'un an, je ne pouvais pas vivre là-bas. C'était un pays. C'est un pays où on ne peut pas vivre décemment. Voilà. Donc, Gerson, الأولاد معناها حفظهم مليح ولا مليح شغلنا ندير القرآن. Et surtout, j'ai comparé les traductions. J'ai utilisé les traductions en anglais. Alors, il y a un site qui s'appelle tanzil.com. Il y a toutes les traductions du Coran dans toutes les langues. Et en anglais, il y a une quinzaine en anglais, une bonne quinzaine. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on peut voir. Donc, quand j'ai fait ma traduction, j'ai utilisé à fond les différentes conclusions des différents traducteurs pour voir quelle est la bonne. Alors, par exemple, pour traduire le mot Samad, qui se trouve dans صوت الإخلاص هكا صوت الإخلاص وقيلا non Soit l'Ikhlas, exactement. Ok. Eh bien, il y a une vingtaine de significations du mot sainte. Et chacun trouve sa traduction. Oui, et j'ai trouvé la mienne, et j'ai trouvé la mienne. Voilà. Alors, pour revenir à la méconnaissance de la religion chine, on est devenu musulmans, on est devenu musulmans sans connaître l'islam. Plus exactement, sans connaître le Coran. Parce que, attention, le Coran, c'est une chose, la sunna, la traduction, la tradition et tout ce que les imams racontent, c'est autre chose. C'est le jour et la nuit. Parce que lui, le Coran, lui, quand on le regarde de près, quand on l'étudie de près, on s'aperçoit qu'il est œcuménique. Pendant 10 endroits du Coran, il est dit ceci: il faut croire en tous les prophètes sans faire de distinction entre eux. Une phrase comme ça, c'est l'écuménisme total. Aucun imam ne dit ça dans une mosquée. Il faut croire en tous les prophètes sans faire de distinction entre eux. En particulier dans Surat al-Baqarah, à la fin de Surat al-Baqarah, qui est غير تروح هذا تكفوا الناس هذا رمضان الناس oui, exactement. C'est très très important parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu vois. Et alors ça change tout parce que c'est une approche complètement différente. Voilà. À la fin de Surat al-Baqarah, avec d'abord la fin de Surat al-Baqarah, Narabbim إلا دينوان إلا دي ثموس أما تسكنمد إلا دي منون ناخد فرمث أكون يحسب ربي في اللاس هذه سماه هوني سهوان هذا عقب هوني سهوان ربي يزمر يلشي يوما ومازان سي نبيغ يوما ومازان سوين يديوسان غرس صغور مسيس المؤمن أكو من ربهم الملايكس الزمامينيس ديما زنيس هذا يتفهم عوين ناقي ونس من يفا يون يجري مازنيس on ne fait pas de distinction entre les prophètes المازنيس c'est les prophètes c'est les envoyés الرسول ونس من يفا يون يجري مازنيس nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes parce que dans ma traduction j'ai utilisé le vocabulaire amazigh le mieux possible. Par exemple,
مرت السنة وقبيلي ينيد شهادة هذا حين لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tu écoutes bien, il dit bien Rasoul avec le sad. Aqbaili te dit Rasoul. Déjà, Rasoul, il ne sait pas ce que c'est. Mais Rasoul, même Saraf, n'a pas de signification. C'est Rasoul avec Sin. C'est Rasoul, envoyé de Dieu. Rasoul. Mais ce n'est pas Rasoul. Aqbaili te dit Rasoul. Écoute bien, ils te disent Rasoul avec sad. Mais même déjà comme ça, Aqbaili ne sait pas ce que ça veut dire Rasoul. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, j'ai pas utilisé le mot Rasoul. J'ai utilisé le mot Amazan, l'envoyé. Et j'ai eu la surprise de voir que le Marocain, qui a traduit en même temps que moi, à la même époque, c'est incroyable, ce qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, il y a un Marocain qui a traduit le Coran en même temps que moi, il a utilisé Amazan pour envoyer. Alors, pour dire aussi, le kitab. Le kitab, je peux utiliser Taklaf, mais j'ai préféré Amazan. J'ai préféré, pardon, Zman, Fazman, pluriel, Fizmanin. Parce qu'il y a le mot Zman, qui veut dire un livre, Zman. Fazman, c'est un livre aussi. Donc, je préférais celui-là. Un autre exemple, c'est Rabbi. Attention, Rabbi, pas du tout. Arabes, quand ils disent Rabbi, ça veut dire mon maître. Parce que Sa'araft, Rabbi, c'est deux mots. C'est Rab et I. Rab, qui veut dire maître, et I, qui est l'adjectif possessif. Rabbi, mon maître. Et quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, c'est louange à Dieu, maître du monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. استقباليث شكراني ربي ماس يمضانين. رب استقباليث c'est ماس. Alors Rabbi c'est un nom entier. Tandis que par exemple l'arabe dit votre maître, on va leur dire Rabkum. Tandis que استقباليث votre Dieu c'est Rabbi Nwan. Le I fait partie de Rabbi. Donc le mot Rabbi, c'est du kabyle. Rabbi, c'est Taqbaylith. D'ailleurs, quand on dit par exemple les Qabayliyin, c'est quoi? Astaghfirullah Rabbi. Astaghfirullah Rabbi. Tsunna Allah. ايوا صحيح. تعرف؟ Astaghfirullah Rabbi. Subhanaka Rabbi. Etc. Donc, le mot Rabbi, c'est du kabyle. C'est très important de le noter. كاين اللي تنمي فطاس ماشي شغل يتسالم تخدم هذا النادي غام قرعان شي تسمك تاع رمضان سوق ديما كاين كيسعنا زال طاس اسمي ملا غادي 2013 يناير راح لغد الماروك ذي رباط وكني نملال محمد شفيق هذا لازم تسنى ام قراحان مزيان الماروك سي زوف يلونا بافيك نوانا ثيا اياما وقال تمنى ناس سوفالكيا فوزي العمر محمد شفيق من مسايس نكدم داكلي وفوزي نهضر يتطاس انك ناس شو كيصوضن شي كيجن تخمض المعجم العربي الامازيغي en 3 volumes le dictionnaire arabe amazigh en 3 volumes يعني كذا تطاس الوقت الجهد انك رشيد l'une des principales raisons يخدم كي ذاكن مازيغ نقرا القران وفهم لا شو قلنا ديكس يمكن يخدم وجدارد الديكسيونير كي ايوا كنير ابياسي ومازيغ بلو طار اتدي سوق في مازيغ ايوا كني مازيغ الزغر شي كيقارنا كاع داش كي جان جهاد الحسين يونس الحيه يسلو الفاد كيخدم تسوق تاكي القران الحيث نسن سواء الواحد جيما كي العربي الامازيغي
اموال امازيغ تعرف سيدي داكور. احمد شافعي دابا هذه لا فيزيون بوك غادي تولي لها غزات هادشي اللي كيف كان واحد الحوس اما محمد شافعي غتولي لها غزات تقاضي القبائل اخرى فهمت هادشي اللي قال هادشي اللي قال لك هذا القران كيان كمل اوليك ملون ذاتي ضروري ضروري وليك القران الجهادي الانسان ما يستقبلش ربي بور ديو اي نون با رب تعرفت مع ربي تمازيغت فوالا مي دامي غدا رمضان ربي كير ما تعرف كتقول سي عبراني ليبرو ça vient du rabbin وقيلا comme le rabbin il vient de ربي ربي وين يسقدا شنو ربي خدام ربي سي تو فو الامام ربي دونك كانت سي ليبرو لا راب سي لا ميم فامي يكون دارني نتا ربينا ربي اولنا ربي هكا اولا الحمس يتمثل تاع الثياب ولاش معناها ولد ربي غوريت تقبيليت خاطر راه تفهمنا راه كان تفهمنا راه الله اقدر نوت الحاجه غدا نظر باش كيخلع تخصيها قلا كي تدنيغ تي كيو 5 سول يلدينا كور اوفير سي سا لافونتاج تسمى عيني لا نقول دي فوغا جده شفير جده تموت 87 اسمي لها مشطوحه كنيسه الجيروا تروح تموت تقال الحمد لله نقراو نزغا سي ربي ونقرا هو اللي كيدير داك يدبو داك سي الجزائر ما هو ثورة حسفه تموت القبائل تشرب الحمد لله ان شاء الله تبارك الله تسين بستينكين شنت قبائليت وي وي خاطر زور الشيمي خاطر on a été complexé par les différents occupants et on a toujours pensé qu'il faut utiliser une partie de leur par exemple au lieu de dire un âme on a dit au lieu de dire on dit un âme on associe un âme avec شفير زيك دارني ولا دينين بس نغمس ناجد دس سيني ما تشي كادينير اني دنا عام باش كاين كا دوني كابيل لا ربي ساكراليزي ذا هو لا ربي دونك مو قلت كان ما كيكش من لي موفيز بونسي كي يقول لا ما ناتورا بحتاج ثلاثه ما ينوثكين واش كان ديال لي وكل كذا بلو جامي oui non c'est vrai il y a un changement radical qui est en cours et c'est très bien c'est merveilleux voilà هذا رمضان كفتي ديالك ثورا كان هو التقرا في الدنيا قبل نشتكي واحد نسلكان شي طاح وقيلا افروي سي القران كاين تسوق له ضغط قبيليت سي سي دينك و واحد نزل دوغا كدير هو التقرا كما فيدنا افرين سيس من ربي حنين السميحن شكراني ربي يدي سرسن تزمام في العفاذيس عواجي ذاك وريرين ثوقم إوا كانت عكان غف السخف وعير صغرس واسب الشر صرت بالعالين المؤمنين يخدم الإصلاح هذه اللي نذكس إلى بدا أتعكان وذنان ربي يسعى ميس وللي وين سنن فلاس أكن جوز نسن ذا والو قبيح يدي فرنس كيما وننسن ذيك ذب كان يستولا فسالك ضمانيك الجهة نسن أتقبلض إما يقولوا من نران استقصي طاقين نيغ نران إلا ندي ثمورث الشباحة ينس إوا كان نزار من يفيثن هذيك يثني الهان أنوغال أنر إلا نديكس ذاك اللي بورن ناخذ غلظ ذا في فريكان أكوث الرقيم إذ العجب يريسكنين الناغ مي بضان المزيان على يفريق النان أما سناغ أفكان غدا حنوس خورك الرناغ لامرناغ دو صويف تقدر الفاتحة من هواياش تقدر الفاتحة خاطر القبايل استقداش نوادي الفاتحة قرن الفاتحة الفاتحة وزرنا شو تفيد المعنى ينس الفاتحة سي l'ouverture. Quand on regarde les traductions du Coran français, les gens qui connaissent, qui sont fidèles à la traduction, ils mettent l'ouverture. Denise Masson, ça c'est la Fatiha, ce qui fait qu'un Français qui lit la Fatiha, il ne sait pas quel est l'objectif de ce mot, la Fatiha.
En fait, الفاتحة c'est l'ouverture du Coran. الكنيسة مغاس ثوليا c'est l'ouverture. قريتي كاين هاد رمضان راه قريتي اقتدار الفرح اسم ربي حنين يتسمحن شكرا يا ربي ماسي مثلا حنين يتسمحن هي اللي إذن واسي خطين كاين عباد كاين تسلم عيون هو يا غدو بريدي وقمن أبريد نويد تخاطط ونويد كيسرفين نويد مثلفن داكم سي بو سي ريتمي سي بويتيك سي بويتيك وي هو تقبل تشبح لي هذا رمضان تشبح مليح انا كي تخصياتو راه تخصيا غنديرو يا تماوت مي غاكني السيس القران كاينك تسوق كاينك كيف القران ذاك استخدام تيكوال غاس ولا مالاني مسلاين تقبالي سمادير تجادي مسلاين طاغف امذيا هذا كي كذا كتوغا الفاتحه شكرا ما سينوان بدنا اسنمر ما سينوان ايوا شوف جا مسلاين كي طاغف حطت بغا تقيم لا مني بويتيك نا بغا تفهم لا ما شنو نسمى جا داك ما يوفي أول تمازيغ ذو النيس دير ذا مزوارو ما يوفي غدا تتدمر دولين اللي تعرض في الشغليك خاطر يقرا ولاش العيب ما تبوظ دولين سيت مسليين النظام تعرفت شو سكيصوبي العرب سينيكمون الكورون يمروا الليله الاخرى صارت كي تعرف تبوظ شحال هي خاطر عرضنا والساينه وساينة تم السنين والسفن الشمال يمروا القرآن والسيرة تعرف تمثلت là où on Goula, donc j'ai fait des travaux pour l'UNESCO concernant l'évolution du monde arabe de l'Ouahma, شحال دين Goula دي دوليف فين يعني أنت مسلم فين يعني الانجيوغا etc. أول اول ثني تبدا رمضان اسمها ثوي تقبالي تيمون نتينس وشك غادي اللي قبل غنفارا خاطر قبالي تمقول توجور انا تسلحونا غزات تمقول بريد نتوسنا وشك غادي مقول فارا ما تشوف شك غادي ميك نيضا رمضان وشك غادي عاودني ايمات سيليت ثموس قبيلي تيموننت وشو تسكنا راه مازال تعرف خاطر ولا اخت تيمونا كيلازي دي نسلمن معنا وفكنا مازال يتعرف كان مازال يتعرف بيتها ذا ولد رمضان هذا رمضان اسقسي كان نديرو خاطر ما تفوك فيا ومسلاي ذاك امكي تسقلض تصوتني ابو لهب كي قران فرنسي سكيو هي تزرع امكي تسقلض تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب مالك حط في جيبه المسد او يفنخ ابو لهب ديكريس ونهري فسنيس وين يسويناس وين يكسب هذه رغدة تمسين مجاجيح هاكو تمطوثيس يسبب بين صغار ثمرات ينزيزن في مقرص ابو لهب كي مسلم محمد داك تمطوثيس تسجل تسجل صغار زت بوثينس ما ديك الصباح ها كادي سين الغاشيان لي كونتكست هيستوريك كم كيدو ساتكان لي فيرسي كورانيك القران دونك سوا ولكن كاين سوستي كاينون كارو ابن ساره ثقران تدوي تكيا السيناريو د رمضان تنميرتي 14 كي كان سي الوقت شو كان ويفنا دينا اذنيك انا اولي كان كامو وبدا غادي توالين لا دغا المزيان دا شو يزمر توصل مزيان قباليا ولا ويدي مزيان سوماتا تنوصل كان دغا حفظان كثيرا تمازيغ هذا حفظان ديال تمازيغ هذا غنتي كتابين يوران تمازيغ هذه السنين ديال تمازيغ خاطر ذاك الروج نسعى ومزرعة باللي ذاك الروج نسعى اللي شراو براني يروح غورنا يوهم ذي العوايدنا يوهم مش
نكوني شحال القرون هادي نعيش نتعاون ويا نساعد كما تقال انا يهم اوفان ستيرام انزقر اسالو اجديد انا وضع ارتموسنيوم انا وضع لا ريشيرش سيونتيفيك لا كونيسونس اني سين نيغويات اتلي ثمور تقبيلي ثمورث يقرز الماضي ثمورث يحمد ربي. ثنمير الدرنضان دوكيني دي الزن درنضان اثمنصور مون قارص فرنسيس ماس وحاس 83 سكواسن 83 سكواسن كيان ترميتيس دي تودرت وندي فكانيز نكير اي المزيان اقباليا اي مزيغان وكنيا اسماقي امشات ثمسات امشي لوز كاينوان رزكا ايلين إبنا فوسنا فوناذير اف التكنولوجيا يعني سوتليت نوان كي كيدو ساعه زلي تاكاران تسجيل تاكير سيا غنمليل دي سجيل النظام دي تدوين النظام دي رجازن تلاوين النظام يسعى نزال وندير قيمات دي ثلويث